Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulih dau Richmond Karluki. Kimat bakongsan jang ke kubor mentah ke step. U kertong ke NDA u Jagdeep Dhankar ula syajit komu Vice President bakat sau ke India nin gesni. Katanat Textiles ke Sarkar Meghalaya kala play ke Design Innovation and Resource Center haum dan diwan nin gesni. Badu Menteri Ketenaga Environment, Forest but Climate Change ke Sarkar Pedang ula kentu iki beliau ban sengit na kebapenan kami plastik balak ban penan kam tang sisian bannya daya kemariang. Ke kubor ke babnya. U kertong ke NDA u Jagdeep Dhankar ula syajit ke Vice President bakat sau ke India. Ha ke election belalong henin kesngi ula penlia meka kertong kaliang persya ke Margaret Alva. Habakran kinong patay kubor ha ka Parliament House u returning officer na gabentak election jet Vice President u belangru Secretary General ka Lok Sabha u Utpal Kumar Singh u letho banaki news pa prapotri gi vote jangki MP u Jagdeep Dhankar u layo sanspa arpu pra vote katba ka Margaret Alva klayo shispa prapu ar vote kat santli gi vote kim dai ki betre kam na mar badan jingduna haki. All India Trinamool Congress kelarai ban omeshim bentah hakani ki election. U Vice President u Dairu Chairman ka Raja Sabha. U Vice President bamenta u M Venkaya Naidu unkut ka samoy trikam jong u ha ka shpo tarek menta u benai. Katanat Textiles nen kesni kala rakhe ke National Handloom Day ke bapra ha dan diwan ha ke bala play ya ke Design Innovation and Resource Center DIRC da Menteri Katanat Textiles ke Jela Meghalaya uba Bantai Dor Lengdo. Ha bakran ke jingelang uba Bantai Dor Lengdo ubalalong kongsan ulaong baya Katanat Textiles labo da gejing temu banwan ra ke center banyo open i gejing penuan dor kirukom tenrai da kinong tanjan kibana ke Jela. Ulapan pau ke jengkermen bakani ke DIRC kan de ke jaka ban lab ya kirukom penwandur batmai ki jan na uksai rendia. U Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoy Arpit Upadhyay habakaran ke jingelang ulaong bakani ke DIRC kan lak ban penmi AKA lengba ke jingwat benya. Kibledon lang ha ke jingelang ki kentup ya UMLA ke Nongpo constituency uba Meral Bons im badu Commissioner but Secretary ke Textiles uba FR Karkongor. Ya ka program pensnoto halor kumno banele persya ya kejing kai ya ki kena ha kejing rakhe ke World Day Against Human Trafficking lapan lahunin kesngi da ke National Commission for Protection of Child Rights rengkat kejing kersyan ke Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights bat ki bor peniat distrik ke West Jante Hills ha ke office u Deputy Commissioner ke distrik West Jante Hills ha Jowai. U Deputy Commissioner ke Distrik West Jante Hills u PK Boro ulaong bakum kena ke program kalong ke bakongsan. Namar baka jing kai ye ki kena kadan bah haki babun ki benta jong kari. Ulaong baka ni ke keta ke jing kiyo syaprang kari. I chairperson ke Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights ikong Yamon Sim ilakran halor ki babun ki daw ki balam sya ke jing kai ye ki kena. Bari ulaong badan kam banlong ki bapet ngor. Ka jingtmu bokongsan jangan ke program kalong ban pensngoto halor kumno bantip kino ki kena ke badan ha jingma bat ban daya ki. Ya palat arspa san klor kendai pu arlak teli dos jong ketika COVID-19 ladak bah kari kat aduk menta. Katrat ka kot kakhya ka Sarkar Pedang kaleto batang henin ke sengiru la aitika sya palat lai pu arlak nyopo lai hajar ngut ki brio. Kajingdon ki bakot na kajing pang COVID-19 he India mentakalong kendai pupra poin san not na kashispa. Ha kawai pat kaliang ha Meghalaya hendru pusawut ki breu kelio thamai kajing pang COVID-19 nen kasni. Badda kini kajingdon ki breu ki badang don unu kunyang jing pang kalong hinyau spa hendru ngut. Prapo ngut ki breu kilakot nen kasni. Da kajingyap jengwei breu ha ke distrik East Khasi Hills kajingdon ki blaklat baro rengkat baru kenyang jingpang COVID-19 ha Meghalaya kalong Shihajar hendru spa shpongut. Ya ka passing out parade jong ke 58 Gokha Training Center na kebenta ke bali jinghikai ha ka batch bashispa kendai pusan lapan long nen kesni ha ka Harish Parade Ground ha Thambasuk Shillong. Arspa kendai punyongut kishipai baladap yo jinghikai kelashim smai ban chakri ke jat binriau klem dak henchu yaladir.
Ya kini kisipai ang sapha mentas ki frontier beper jang ke Indian Army. U kongsan na kani kejingalang u Major General Anurag Cheber u General Officer Commanding ke 101 area u laban halor kejingdan kamban bat ila kejing hikai bakila yo banla ban syakri bha hala kakam. Kani ko kubor kawan Chapi na ko All India Radio Shillong. Menteri Ketenat Environment, Forest but Climate Change ke Sarkar Pedang Bhupender Yadav ulakentui ki breu kari ban sange na ke bapendan kam ya ki plastik balaban pendan kam tang sisien banyada na ke mariang na ke jing penjaklia ki plastik. Ya ke jingkhang ya ke jing pendan kam gini gijat plastik la pentip da Ketenat Environment ke Sarkar Pedang ha unai lar ke senam balalet. Bat kela trei kampat ak siterik unai tung menta ke senam. Ha kejing keren bat All India Radio Bhupender Yadav ula kentui gibreo man penankam na ki weki mar ki bampen seniau ya kamariang. Ha ka jingya kun ka balai puar jong ka jingil ka Shillong Premier League Arhajar Arpuar ka Langsning Football Club ka lapenle me ka Malki Sports Club da Sanggol Lanod ha ka jingya kun ha ka madan MFA Turf ha Polo Shillong henen kesngi. Haka kelas step kalang sning kalapan ki jar lupa sausin. Kani ka digasien ka baar ba kalang sning football club kalapan liem ya ka Malki Sports Club. Shano tariang jong kalang sning football club ulayo bantep gol henru sien haka ni ka season ka bamenta. Da kani ka jingjob kalang sning football club kala kamay kat nyo point. Kalang sning football club kalawan haka kerdan baar hadian jong ka Maulai Sports Club. Ka India kala job ya kejingil ka SAF Football Championship jong ki bahapo arpo senam karta da ke bapenliem ya ka Bangladesh da Sanggol laar ha kejing kon final ha ka Kalinga Stadium ha Bhubaneswar henin kesngi. Ugur Kirat Singh ula penki jar sausen bad Himanshu Jhangra ula penki jar shisien bad man rajing job ya ke India. Ka India kala job mentala Arsin Lenter ha ka ni kejing ya ko. Menteri Rangba Kejela Asam Himanta Biswa Sarma ulatho syabaro ki Menteri Rangba jong kijela da kebakerpa deki ban kentop ya kelenong halor lachet borpukon haki thop pule jong ki skol bat ki college. Lale ekane namar bagadan kejing rakhe babaro shisnam lenter halor kalengko snem skikha basau spa jong new general ki ahom. La ban kreu hangni bah katma sarai gahat ak senam syajar hendreu spa nyepuwei lachet borpukon ulelam ya ka kenhun sipai da ka jingjob. Menteri Rangba do keriu Narendra Modi ulong ba ka jingjob jong ka azadi ka Amrit Mahotsav kadai na ka jingno senyang jong baro kinong shong shnong hakari. Ulong ba ki komiti hakari haga jilla ba gi distrik la Trishitam bandra ek azadi ka Amrit Mahotsav syakipat ba. Habakran na kejingalang balai jong National Committee halor ka azadi ka Amrit Mahotsav ha New Delhi henen kesni. Narendra Modi ulong ba ka mensim idri ha ka poraki laluat ka Jorbha. Bar ulong badan kam ban yo ya kani ka jo ka mensim ha ka pateng bamenta bantai ya kari. Sho ulong ba ka azadi ka Amrit Mahotsav kan pendap ha ki samla ya ka jing ya kari kenang bakenla ban no senyang syakari. Ki yang dak ha kelengkari ken playbed wat ha kisni syuti ki bedai haswa kasni yo la luat ban penla ki ban de bat ban sam ya ki lama lairong hapo ka jingelap har ghar tiranga Ketenat Communications kala pentip ekane henen kasni ka University Grants Commission kala batha e borok ki skol ba bat ki college ban rakhe ka khatsau terik unailar kum ka Partition Horrors Remembrance Day. Labatha ki ban penlong ya ki program bat ki seminar ban ken mau ya ki jingsha ashtom bat jinglen lade jong ki million ngut ginong India ha ka jingpia ekari ha ka snam syajar kendai spa sa puhnyo. Chairman ka University Grants Commission Professor M Jagadish Kumar ulong ba kalong ka badan kam ban penslur ki kena pule kinong trei bat kinong ikai banishim benta ha ka jingrakhe ya ka Partition Horrors Remembrance Day. Bat katto ko kubor kalakot akan step ka balawan Chapi na All India Radio Shillong.
Ngipen kan mau ipigi nong ngap ba ke port prabaje ngine so baga Delhi station na gabanta ka kubor ka ten hindi kaban bot ka kubor ha ka ten fareng ha ka port prashteng. Ngipen kan mau ipigi nong ngam ba ka port kendai baje na ka station penyo ya ka North East News. Ka port menta kaladap Praduna San Minute.